Overdraft takiba ki white paper putukun miyam na kangan na MPCC ki President Gaika ngamna BJP ni luchi palenga ki demand tau krei. Thao lain na thong loli ba oil pump sing akan mamiyang changlagani thao piram da pump sing license kaklagani hai na CAFNP Minister Karam Sam na chection wa thamakli. Mahiroi sing na khwaidi mathau tariba si skill haibani degree paiba khak natte haina governor PV Acharya na phongdok rei. Amasung more the United Cookie Liberation Front ki town commander mandungay ni kaptuno hatlam lay miyat asigi mayok tahayin lumidang wadang pung taruk pauba Imphal more lambi ban kaukrey. Ma'am kurum jari adom ningim bir impact news ni auzi pungza sa phabugi maroba pausing miyam de pijari. Lakador 2022 ge assembly mikhalda Congress na seat nefuda ki tadana fangani BJP ne luching ba hauzik leader belenga ga sida miyam na thajab laitre lenga ga se thabak tawdre habse Congress party na Hyderabad su BJP ki MLA singna haijare haina Manipur Pradesh Congress Committee ke President Gaikhang amna phongdokrei wafam singa se hangang block Congress Committee ne sinduna no magoiba hangang kendra ki polling station singi workers singi interaction program amanga se hangang mayai lekai da pangthok ki bagmari lena na phongdok ki banei Gaikhang amna hai BJP ne luching balenga ga se sakti munna na bahona ringaida prajamyam na ha karlaudun wari bas ub ngamdre political and financial crisis na thalaba si san asib ga pangkak oidaba BJP ne luching balenga ga se thabak tawdre haba se Congress party na Hyderabad su party masamaki MLA sing laudun leire hauzik leire balenga sasan haitre leiba kangkhong saire sasan haitabadi overdraft ta kibane tha ani ahum gi matung da karmachari sing da tolopi ba ngamloi da gi awaba muk mayok naragani sumna tagi MLA mari khaknatana opposition gi MLA yauna MLA yankhai tarukti awaba mayok nari handak ta lengang overdraft ta kibadu ko mari len lengang inquiry committee gi report white paper the putok to miyam na kanghan gadabni hana MPCC ki president asina demand tauki nakalam romda Manipur Legislative Assembly ki speaker ki miyang makhada Congress party na de facto MLA kharagi matangda wakat khibadu thabak oina paikatpa Congress party na taram na oi aran ba taw MLA singbu logi oi becharak fanganba Congress party ki demand ni hana Gaikhang amna phongdoki Congress Party ki mission 2022 ki makhada party asig mapangal kan khatna gi pandamda booth level block level da party karmi singa khana naina gi thabak thoram sing paikhatli kumja 2022 gi assembly mikhal dagi Congress Party ki lenga kama state adisa sungsoi soiduna laktuna ing tapa marasat pelenga kam amuk hana lakan haina Gaikhang amna phongdoki Lenga ase praja ki seba tawdre mi paramok pen han ngamdre maram ne khoi lan hauri bani hai bas kanan hai bani BJP khoi Congress na hai bro karamba party na hai bano ma khoi masen hai mi kun thram da faw da pen han ngamdre ga Manipur praja la kun ga mapan da kamai na pen han ga dori bano masi praja sing yari ba sakana ta bra hai bado ai khoi khanghum thoya khanna saina dana emung manung ni hai ba su khanna saina dana maram dana power munna badagi praja bu ohan madi tawbi ganu hojik har phangi ga phangdi ge ising chawra ka da aki ba ikang amuk thora ka da aki ba chen kg ma dal pa humfu pe pakan sida krai kar ma hinga da ge ha bise praja gi awa badu ne ba mado kari su khanda ba makai madu na thaina thamakan da ai ge masa gi oi thakta mangoi ne na tawrei ba ajigom ba na khoi ma sen sigi lalong lan se tokpiu ngasi gi mifam da sarugya ke ba MPCC gi spokesperson khumcham joy kishan hai ke bada BJP party as masagi oba principle amadi ideology leije da party ne lebak miyam kham thengna wadun leiri ba fawba power pambagi party gi MLA singi marakta khatna duna leiri housing status da lenga action leitri minister masa fawba ki ba fawra lenga kas lebak miyam de matau karam na leram ga ne haiba khanthaba matam oire phongdoki Hojik sarkar si kedawrige hojik ikang thokpagi lauthokani mo hai hojik lausing
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯉꯥꯡꯗꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯗꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯐꯝꯒꯤꯅꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯄ MLA ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯐꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔꯗ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯄꯟꯊꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯅ BJPꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯐꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯉꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯐꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ NDA ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯝꯃꯒ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯀꯥꯂꯤ ꯇꯩꯁꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ लीडरसिंगना खंगबीदबदो भारतीय जनता पार्टी BJP की इंडिया पुंबदा हौदोकिबा मेंबरशिप ड्राइव की मखा चथरप सरुकमा ओइनंगसी BJP मणिपुर प्रदेश न सिंधुना नोने डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च तौबिंग थौरमदु BJP तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट ओइरिबा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की एनरोलमेंट इंचार्ज M Daniel मालंगमई यावना नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा नुंगबा कॉन्स्टिट्यूएंसी की लमदांग मई विलेज कम्युनिटी हॉल पांगथोकी थौरमदुदा M Daniel मंगलांग मईना फोंदोकीबदा नुंगबा कॉन्स्टिट्यूएंसी ताम तरेलक MLA ओइरक्लबा गायखांगम लेरबसु ngasi फावबा लाफोक विलेज ता कम्युनिटी हॉल अमा फावबा साबा लेट्री हैना नुंगाइतब फोंदोकी लोइना चीफ मिनिस्टर N Virenbu लाइन थारकपा लमदमसकी असेंगबलु चिंगबा मनि हाना थागरु फोंदोकलदुना चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी पावर की मखादा लाफोक विलेज ता कम्युनिटी हॉल साबिनरनबसु अपील तौखे थौरमदु सरुयाखिबा BJP मणिपुर प्रदेश की हानगी प्रेसिडेंट S.I. शांति कुमार शर्मना थासगी तरुक्तगी इंडिया पुंबदा हौदोकिबा BJP की मेंबरशिप ड्राइव असिना इंडिया पुंबदा पुनमियोय करोड़ तरामंगाना BJP दा मिंग चन्नर पांदम थमली हना फोंदोरकी Honorable Chief Minister N. Virendra 17 industry is the headquarters of the Impali Lumbar Nationally Impali Kamso Kenaupa Paigo Sanapti Surajanpu Sabta Congress की आमने एमएसपी मुखर की दुनिया में तो ये सरकार आपको करेगी लोगों को मिलेगी ना कुछ नहीं अभी से बीजेपी विरोध में मणिपुर लेंगा की मनुंग थोकलिबा पॉलिटिकल क्राइसिस मदि मणिपुर की ngамखै मामगी वाथोक सिंग असदा मियेंग चंगबिननबा मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस MDA ना गवर्नर PB आचार्य गे उनदुना मेमोरेंडम पिशनख्रे गवर्नर उनखिबादुदा मणिपुर लेंगा मनुंगी पॉलिटिकल क्राइसिस यावना तोंगान इशू के पुकतुना खंगनखिबगा लोइनाना अथुबा मतमदा मियेंग चंगुना तंगदु लैताब स्टेट अमा ओइनरनबा तक्सिनख्रे हैरी हिरम असगी मतंग ngasi शिव सेना स्टेट यूनिट के ऑफिस ता पाउमी सिंगा उनबा मदा MDA गी को कन्वेनर ओरिबा सुरजित न फोंदोरखिबदा मणिपुर BJP की MLA कुनमाथोई की मनुंग डिसिडेंट MLA हाइबा ग्रुप अमा थोरक्तुना लीडरशिप सिनबा मदे मिनिस्टर फम्मुनबगी वाथोक थोकलिबासि मणिपुर मियाम गी दमकदि लाइबक थीबने मसिदा गवर्नर अथुब मतमदा मियेंग चंगबिदुना वारोइसन पुरननबा अपील तौरकली अखोगी राजनीतिक ओइबा क्राइसिस मखोगी पार्टी मनुंग ओइबा क्राइसिस सिना मणिपुर प्रजादा पीरिबा अवाबा मयाम असे यारगदी गवर्नर की साइड की एडवाइस पिबिदुना याम अथुबदा मसी लोइसनबिनबा अखोई थमजरमी लोइना मणिपुर की यामना प्रजासिंगदा निंगथोन पोमिबा मणिपुर की बॉर्डर पिलर 81 82 की मतंगदा मरी लेनबसिंगदा गवर्नर की साइड की मसी रिसर्वे तौदुना अखोई मणिपुर की ओइबा भारत की ओइबा चपचाबा बाउंड्री मा ngakpinabay wafum sogoi थमजरमबा लोइना अखोई मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस ना अकनबा मवंगदा मसीगी प्रेशर सी बहुत सरकार जो कोई छोइन के कोई पीनुता कोई सेम साजरे कोई अथुबी मतमदा मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस ना भारत की प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर उननबगी कोई मतम सुन के कोई लोकजग सगोलबन कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA R की इमोना केंद्र से मिउर ओरप चही तरेट मफुंग फारकपगी थौरममा पांगथोक्तुना सही तरेट के मनुंग सदमा की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंगसार के थबक सिंह ईबा जेफोंग अमा फोंखरे सगोलबन कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोग्रेसिव कमिटी अमदे सगोलबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अनिना पुना सिंधुना MLA गी सगोलबन विजय गोविंद ममांग लेकायदा लेबो संगायदा पांगथोकी बंगसी की थौरमदु मरि लेनेना MLA R की इमोना हाई केंद्र सिदा महाकना MLA ओरकपरगी ngasi फावदमना की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंगत सागत किबा थबक सिंह मियाम द खंगन दुना लाकली मसी मरुआइना महाकना लोक तौखिबा थबक सिंह अछि केंद्र सिगी मिपुम खुदिमक्ता खंगनरनबगी पादम द पांगथोकपने लोइना केंद्र सिगी मियाम नसु केंद्र सिगी मनुंग द चाखो थौरांगी थबक सिंह तवनिंगबा अपाम लेरबसु महाक मसा ग हकथेंगना सजेशन
taubiyu miyam gi apamagi matungina thabak khudimak pangthoknanaba hotnagani amadi maki lemori matam khara asida kendra asigi Manipur ki oina khwaidagi mangjil thaba kendra ma ohenaba hotnagani phongdoki ngasigi thoramada kendra asigi tongan mafam kyadag lakwa miyom kya saruk yaki mayamna thagatliba akhoi representative ne haiduna khanbiduna mayam mangda thambiriba dugumba misaksina pangthoiba thabak yamgera yamoigera kharada oiba tawjaribodo prajagi mayamgi maraksida khangminnaraga mayam yengminasi haiduna khangnanabagi aina phongjabani chai kudingai na chi phongjariwase Khurai Assembly constituency ki MLA na Assembly constituency ki miyam gi phangpham thokpa sakthung dagi tha khudingi seng bek chatru kunthra mari kaklibasi chapsab maram Assembly constituency asigi miyam na hangbiu MLA amadi Khurai gi JA na Assembly constituency asigi miyam bu lana lamjing biganu amade minister bu miyam na lan on na bahona ba chumloi hana CFNP minister karam syam na phongdorokli ngasi lilong sajing maireng khong de pangthok miyam gi mifum amada minister na Khurai Assembly constituency gi oina tha manga gi seng mang lehena Assembly constituency asigi miyam na phongdorok gi matungina committee ma sebduna thigat pa loiraba matung report pikat ki laikre masigi chapchabu paukhum higher authority na pirak lagani phongdoki magna makha taraduna langthabal Assembly constituency gi oina di nongmani ni chon bada Assembly constituency asigi miyam na wakat pada kumpham khangdaba yawi Khurai Assembly constituency gi oina tha manga cheng phangdaba sigi matangda Assembly constituency sigi miyam na MLA da wakat pidabra haina phongdoki FCS ki oina tha khudingi tang taramanga fawgi manungda cheng singhau da batarabadi laf satuna kanagumba amatana cheng loba yadabagi niyom leibana Assembly constituency sigi contractor na miyam gi khalaga masagi sel putotuna miyam gi cheng lahoba oiram le hairi miyam gi phangpham tokpa sakthung singasi MLA gi yum gi godown da thagadabani hana MLA na contractor da aki akhang pi ki hana contractor na phongdoki laikhrabani miyam gi cheng amangal libasi kanana sathabano haibadu Assembly constituency asigi miyam na mamutana khangbiyu phongdoki nakalamromda miyam na awaba taraba matamase de khudong chaba lahonu na kanaguma miyo singna sathaba chumloi lambi yadabagi khudong chab balorga thaw leina thonglo lebu oil pumps singi matakta akan miyeng changlagani thaw leina miyam thaw piram da oil pumps sing license kak lagani amadi miyam na su mipai bu popi gano thaw amadi chak thong gya sing matik chana leiri ha mangna phongdoki Khurai gi praja amatana hangbi dabra tumina laithokpra heba wahang ama ai thamoida ade phaujai ching mangi ching phangde habagi matang da ai samakta Nomata office ta lagtana honorable MLA na haiba laite meeting gi mafam amada noma hai gi balai aina contractor webasida Khurai gi sing chak phangdabagi matter si aina hangi kari maram lergena adugi mathakta amuksu praja gi hola aba kandadi akoi committee Manipur Sarkar gi high level committee ma governor gi for the order thoga Impal iski DC Commissioner, Cap Director, Yauna inquiry, Taujagre, higher inquiry to give report to a in time, higher authority, the Madugi feedback, Mayama, Madugi, Lady Suiva, Aduga, further action Kari Tauga Gese, a question. Khurai Sajole kai da kiba July mari da bom pokai kiba thawdu ka mari lene na sem kiba JACSC Khurai MLA gi nate JACSC violence ki mayok to same kibni hana JAC against bomb blast at Khurai Sajole kai gi convener CH Usharanjana phongdorokli Khurai gi mafam pangtho kiba pau gi mifam da CH Usharanjana hai MLAL Susindro gi yum manak ta bom pokai kibi ki thawdok adu yaning de haiduna JACSC same kibne bom pokai bi ki thawdok adu ka mari lene na se minister nungthongum bire na thawdok si chengi wathok ka mari lene ram yai maram issue asi NIA da Sinagani have a wafam Tamlaki hana Usaranjana Phongdoki Mana Makataradun Hai Marilena sing the boom pokai bagi thaudok aduda senab sing father matik sabserak PBO madi kendra sigi oina housing cheng phangdabagi wathok leiriba se athu matam da waro shin purang naba hotna biu haina thamlaki prajagi JC ma semrom nena prajagi ihul da chattaba yadabana praja singna horaiba chengi phangdabagi mainly aduda akoju support tok jarubani hainingba mana JCG Khurai MLA gi JC nate masi act of violence adugi against sanction jaba JC ni JC amoina aidi as a citizen kolau khara JC ma semjaraga
violence ki against ta sing phangdabgi against ta akoina kholau khra logjaru basi sigi hakpo pibi dragadi masi freedom akogi freedom da masi singna bani haina koi thamjage tawudabu hujiki bomb blast ki culprit ki putokbiba amsung prajagi chengna maram oibani haibanina sengi samasya sengi problem ase solve tawbiragadi kurai prajada dante manipur pumbagi praja mayana yamna nuaigani amsung thagaro phungdok lakani maikai khudimaktagi habse ai खुराई केंद्र के मियाम की था मंगा सिंग फाजिन थंबा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर नमदुन फारक मियाम चिंग फंगनबियो CFNPD मिनिस्टर ना मियाम की खलग थबक तौबियो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर सौगतुना थंबीगनो हाइना खुराई केंद्र की MLA एल सुसिंद्रोना अपील तरुकली खुराई तिनसुद रोतलेब मसागी युमना पौमी सिंग उनब द सुसिंद्रोना हाई खुराई की मियामना था मंगा सिंग फंगदबगी अवाब मायोगनरिबदु मरुइना CFNPD मिनिस्टर मसा मका खुराई केंद्र दा पांगथोखिबा मियाम की मिफम अमदा खुराई केंद्र की चेंगी वैलेंस अमता लैते हैना थमखिबा वाफम अदुदगी थोलखिबा वाथोकने खुराई केंद्र की मियाम चेंग फंगद्रे हरगा कंसर्न मिनिस्टर सावुग मोहता अवाब तारबा मियाम दा चेंग फंगनबियो हारी मिनिस्टर पुनिंग संगबिदुना ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर की मनाक्ता लैरी हाइबा चेंग नमदुन फारगा खुराई केंद्र की मियाम दा फंगनबियो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर सौगतप मानबा अरानबो वाफम क्या मिनिस्टर न थमलकपा सिना मियाम दा हेना चममनब ओयहले ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर सौगतपा सिना मिनिस्टर गा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर गा संगाव पुल्लबरा हाइना फावबा चिंगनब लैरे लोनना कंसर्न मिनिस्टर ना खुराई की ओइना ममांग दा था तरुक की चेंग पैसा अमता डिपोजिट तौदना पीखी हाइबो वाफम युमफम यावदबने खुराई की मियाम ना पैसा पीदना चेंग फंगखिबा अमता लैते हाइना MLA सुशील द्रोना सेंगदोरखी कंट्रैक्टर था तरुक निको पिरमिसे यूटिलाइजेशन साइड भी यावदना अदु हुजिंगना खुराई केंद्र की प्रजा जिंगना था मंगा सुद्रगदि चेंग लौरोय हायकपदगी ऑनरेबल मिनिस्टर जिने सेंगदोरइए सुमाइन तौदना था मंगा की यूटिलाइजेशन आइदि था मगी यूटिलाइजेशन पीरगा अमुक चेंग जिंगदमनी अखोय खंगे ऑनरेबल मिनिस्टर अखोयना हायबदि 2017 दगिना 2018 मुक्ता खुराई केंद्र की नेना लौथोखिबा चेंग दो पियो हायबने हुजिकी चेंग पियो हायब नते अखोई मांगी चेंग दो पियो हायबने अन कंट्रैक्टर चिंथोगा लेरिबदो मदु नियम लो नोय मसेन पुलप मानबई थबुतु तौबिगनो खुराई केंद्र की प्रजा सिंह लोइनम खंगे मिनिस्टर अमसुम कंट्रैक्टर मानरगा तौबनी हायबजे लोइन खंगे सोनाखंदा MLA दा मरान सिदना खुराई प्रजा सिंह थाजगदब नते मनु मपान योयबा वारी मयाम लेरिबा वारी सिंह मीडिया की ममांग दा फोंतोप यादबसु ले फोंतो हनिंगना ऑनरेबल मिनिस्टर ना हाइबिरो अखोय अदुम फोंतोक चरक मणिपुर के ख्वाइदगी अरिब रीजनल पार्टी मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP मनुंगदा सैरम क्या लेरिबसिन मरम ओइदुना पार्टी से थमलंबा अथिंगबा दो हिरम खरदा कोमथोकनब वारेफ लौरे है कंगलिपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलिटरी काउंसिल न हायरकली लोन थिंखरब लालौलुबसिन थोप चेरोल अमदा अथिंग खरा कोमथोकपगी वाफम मसे माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरना मतम खरा सेमदोकनबगी खुदोंग चाबा पीनरब निंगसिंगलकपदगी कोमथोकपने थासगी अरोइब फावदा पार्टी से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की कमिटी सेमदोक हायरकपगलोना पार्टी प्रेसिडेंट की मिखलदा सेलाना सिजनखिबगी मतंगददी अदुमक थिजिनखिगनि हैना चेरोल असिना मखा तारकली जिरिबामदगी इम्फाल तमना पुसिलप लुपा लाख कुनलोमगी सेंफम ओइगदबा इंडिया दा साबा फॉरेन लिकर बोतल क्या न्यू कैथल मानबिदगी पासोई पुलिस अमदे नाफ न खुसमना दुना फागतखरे यूसिंग अदु टाटा ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर MN01Q 5026 दगी फागतखिबने पुनः ट्रक अदुदगी यू वोटल सिंह अदु हाप केस सातरुक कुन फागत पंगम की फागलब यू वोटल सिंह अदु गलोना गाड़ी ड्राइवर अदुसो पासोई पुलिस स्टेशन दा सिनखरे लोना मखा ताबा वांग पहोंगी थबक सथरी हरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हाइरोकता मयाई काबा चिंजा की मायोकता साइकिल रैली में चटखरे रैली अदु निंगोल क्लब हाइरोकना कादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल ग खुसम नदुना पांगथोकी अखोई मयाई काबा चिंजाक सिजिनब तोकलसी अफबा मतिंग लेब खुनाई अमा सेमगलसी हाइबा पाउजेल पुबा साइकिल रैली अदु सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर गांगोम उतमना लुचिंगदुना हाइरोक कैथेल की लमथा की रैली अदु हाइरोक की तोंगान तोंगान मफम सिंद पाउजेल पिरुरब मतुंगदा हाइरोक कैथेल अमुक लाक्तुना मियाम गी ओबे मिफम पांगथोकी रैली अदु सरुक यारिबा ना ओरिबी सिंह अदुबु
SP Dr. S. Ibomchan taram no tu mayai ka chinja ke mayok to lepa ngamna na ba pauta kaya su piki. Laimana Youth Club Yaripog LYCY na thadrupa chiro lamada club asina kon mapam singda mayai kaba makalamata ke chinjak sijinaba ating tham lehana lauthokre ating basi ke mayak kanagum mayai kaba chinjak saramba madi yolam thengnarabadi masida thorakpa afapata khudimak masa masana daita lawjagadabani hari National Legal Service ki lamjing makhada lebak pumbagi mafam kya lok adalat pangthok nabagum thawal district tasu lok adalat pangthokre lok adalat adu District Legal Services Authority thawal na sinduna thawal court pangthok kibane adalat adu da pham kiba tongan bench ahumda case macha bank loan telephone bill gamari lenaba case sing loisinduna fine sing thian kyari Manipur State Legal Services Authority na susindurang si Lampel Patal iba court complex ta National Lok Adalat pangthokre ngasi pangthok iba Lok Adalat aduda tongan bench mari from the BSNL motor accident bank amadi imong manunggi yauna case lishing ohumrom laki National Lok Adalat ki matang da Manipur State Legal Services Authority ki member secretary Gaiful Siliu Golmaina court pending level case amadi wathok kya gi waroshin purakpada natana wathok amada cheneriba miyoi singi marakta santaina purakna nabgi pandam da lok adalat se pangthok pani phongdoraki India da engineering yauna tongan ba degree paid ba naharol chada humpuni pan lomdi haujiksu thabak phangdana lairi maramasana mairo isingna khwaidig mathau tari ba si skill haibane degree pai ba khak natte hana governor PB Acharya na phongdokre wafam ase Upanagar Shikshan Mandal Vidyanidhi Mumbai na sinduna Imphal West Imphal East Urkhul amadi Churachandpur district gi school amamam khangatuna pangthokpa numit humni gi oiba computer workshop for school students and teachers ki certificate yenthokpa gi thoram ngasi Raj Bhavan gi Darbar Hall da pangthokpa phongdoki bani haukiba July 9 dagi haukiba workshop ase Saraswati Bank Mumbai gi santhak makhada Indian National Fellowship Center Mumbai na motivate tawduna Manipur gi Directorate of Education S ka khusham naduna pangthokpani ngasi ki thoramad ko mari lenana water harvesting tawbada seasonal na bagidamak water tank singsu tongan loop amade ashram sing da governor na yenthoki loinana tongan ba school sing da thamna na ba library gi lyric singsu governor na yenthoki The need of the hour is the new knowledge. Internet and Google knowledge is at our feet. How to make use of digitalization is a great thing for this present age. How to make the best use of IT. We may not have computers in our schools. Don't blame about it. Even a laptop can do the work. The hunger for learning should be there rather than complain government has not given this, that. There are other organizations, political parties to put their government in the straight. Or the government will take care. Friends, you are the lucky people. The present generation has a bounden duty to strengthen yourself. Dayan Hanes scheme ki makhada education S department ki applicant sing da appointment pibada athing bathamli basi handuk piyo haina Dayan Hanes applicant association education S Manipur na lenga ki pungning chingsilakli Manipur Press Club tanga sinung til paumi singa unabam da association asigi convener S Sanjit na haikibada Dayan Hanes scheme ki makhada Manipur lenga ki makhada ledi department singe oina de mioi chamanga yang khaidi ki chatruk fawba appointment pi kre adu education S department ki oina de komjali singani tara taruk tak ngasi fawda mioi sahum Kuntranipan gi appointment PB dana lairi asugumba tanja sida appointment PB yaro ihana mamang thagi tara ni thoida department asina order thorak pa haibas laibak thibane maramuduna athing bas lokthok piduna athu matamda appointment PB u hana thamlaki Manipur Sarkar ki makhada leriba department ayambadadi Dayan Hanes hariba scheme gi makhadadi ayamba thaba hapase loina hapkhareba mi songa yang khaidine chatruk phause huju loina hapkharbaneba except education S natana aduna education S ki di huju phawba single appointment je pidriba aduna ni aikoina huji Manipur government dai aikoina haijeningi di 12 June 2019 da thaba hapagi athingba thambagi order je masidida Dayan yaragadi sigina gibagi thaba hapanina Dayan Hanes di sigina gibagi matangda thaba hapanina hariba athing Basidida cover to Viganu, Dayan Hanes di compassion appointment ni, Komtok Piu, senior Queen Uzi.
Matanga swada break amalo jage break matung ngase Kanchipur gi IPS school da IED am thamnam gi pau amade Manipur ma sumaleng gi tongan tongan i pau sing pudur lakchage impact news bu miyeng ta du na lebiu break matung da mayambo amona taram nokchari loina bulletin se gi makhata bu pau sing miyam da pijari Sakangda Singna Singjami Police Station ki manung chan Kanchipur da hangba Imphal Public School IPS ki geta IED am thamlam me IED adu school adu ki chowkidar na ayu ki pung manga makhairom tabu matamda wai sit na baiduna gate thorku matamda thengnar ki bane posak adu Singnabur ki police ta pau pi bat ki Imphal West ki additional ASP operations e gana sam sarmana luchingba Singjami Police ki SDO PO amade OC yauna mafamadu laktuna yengsin ki yengsilaba matungda state bomb disposal squad laktuna ayu ki pung nipan makai taramdai da IED adu aso engam yauduna lokhat ki bom adu lokholaba matung Manipur police amade bomb disposal squad na kyam gai lokol da tek takai dana diffuse tauki T maker amada sem dunu thamlamba IED adu saurang na kilogram animo lumme Manungda Zilatin Pace Detonator UP amadi Sakti Leraba Cordex no chingba polam sing yauram ki idea du kanana kari maram gidam thamlam libano haiba hausi fawbi wena khang ngamdre thaudoga sing matangda Singjami police na case am lokotuna thijin ba hawkre hari Adabu yaning da ufong doktor ngasi mahiroi sing wakan mifam chathakre wakan mifam adu sarugya ki school asigi mahiroi Victoria asem na fong dorok pada mai tampham mad bom thamlaga aki akhang pon bas laibak thibane bom thamlam gi thaudok adu kanana madi kari maram gi tawbno haiba thu matam da sengdok piro yaning da nuai tab kya lair su wari sanu du virus in puruk na bahona biyo mai tampham da bom thamjin duna aki akhang pon thawong amukana tawbi gano lengang na thu matam da thijin biduna mara lebum yu sing faraga matik sa paira saidak pibiner na ba apil storkli aduga ngasigi asigom laba sakhang laba sing school IPS school asida bom thalambagi thaudo ase akhoi chhatra oiba sing akhoi asugi matik singna ba ama oina thoe akhoi chhatra oiba sing school kadraga mahai tamdraga mayamna nungai bi phawi bra yengba nungai bra amadi ngasigi asigom laba sakhang laba sing thamalmi ba bom thaudo asigi mari laina ba amadi sakhang laba sing adu kana no haina thidok pina bagi damakta police sing amadi mari laina ba sing makhoi gi matik chama thongna amaga loina na thigat pina ba chhatra sing akhoi gi maikai dagi kholau amaga loina Sahi asigi bosim kosima with CVS in a lower class 10 with 12 examination passed out kraba lafu patera komla khongram panchayat ne konbam from single level mairo sing tarab no opu ki thoram pang thokre lafu patera komla khongram panchayat ne sinuna lafu patera hiang khongda sin kibanga sigi thoram aduda Wangoi City Block की वीडियो ए रोमेना बदी लफुपातेरा कोमला खोंग ग्राम पंचायत की प्रधान एन वसंतना प्रेसिडेंट मेंबर सिंगोने सरुग्या के ngasi की थोरमदु की मनुंग चन्ना लफुपातेरा कोमला खोंग ग्राम पंचायत की पंचायत घर सु वीडियो ए रोमेना संगा की खोंजोम की अकोई बदा खुंदा खुंगंग सिंह द लैरिबा अफब माहिरो सिंह अमदि सानरो सिंह द मना मथुम पिदुर पुंग थगत पगी थौरम मा खोंजोम कैथेल पांगथोखरे थौरम अदु द साउदर्न यूथ इंसेंटिव एसोसिएशन खोंजोम न सिंधु न पांगथोखिबने तरा तरुक सुबोय न पांगथोखिबा थौरम अदु द फोसेम अमदि कोसेम न लोबा एग्जामिनेशन सिंह द मार्क वांगना फंग माहिरो अमदि बॉक्सिंग मसाना दा नेशनल अमदि इंटरनेशनल गी थाक द मेडल लोर पंगम खरब सानरो सिंह द मना मथुम पिदुर पुंग थगत की खोंजोम न कोनबा मफम सिंह द गी अहल ओरब ओजा अहुम अमसु खुदोल पोट पिदुना इकाई खुन मबुट की Kunmanga Suba Assam Rifles amadi Churachandpur Police ki apun makhutpu mana thangjing sing da chathakiba operation thangjing da KNF Military Council har bilalo lubasi ki khuchu khulai kya fagat kiba kalona na lubasi kadar masu fabangam krehena 27 sector Assam Rifles ki commander Brigadier HR Desai na thamlakli ngase Red Seal Division Imphal Airport Battalion da Pamu Singh Unabam da Brigadier HR Desai na fongdorokibada Churachandpur ki manung chanalaiba Dampi Khulgi Khulakwa Lunkholal Lungdim ase haukiba July manga da sakhang da khulai pai ba singna father pukre haba pau fang badagi Assam Rifles amadi Churachandpur Police ki apun khutpu mana kodakta thangjing singchang da operation chathaki hari security force na khongul lerak ki pau fang badagi khulai pai ba sing ado
मखोइना तोंगलकपा SUV गाड़ी अदु थमलमलगा मनांग नकपदा लेबा युमदगी गाड़ी मचा पुदुन चेनखी नुमिदेदुगी नुंथिल पुंग अनि मखाइरोम ताबा दुआइदा खुलाकप लोनखोला लुंगदिम थादोरकपगा लोइना सिक्युरिटी सिंगा टेक्ता काइदन हलकी हाइनासु मागना मखा ताकी लोइना मखा ताना नुमित हुमनी लेप्तना पाक सन थी बहुम की थबक सथदुना जुलाई 8 लालोब सिंग अदुना हुंदोग मखुलाई सिंग फागरप ngamखिबन हारी मखा ताना नुमित निनी अमगसु मखाताना थीबो हुमबगी थबक सथबदा KNF मिलिटरी काउंसिल की कादर निहाइबा नैमिया हारिबा मियो यसिगा लोइना खुसु खलाई कयासु फागत पंगम किबनि हरि We continued our search operations for another 48 hours, which led to the apprehension of a cadre who was later identified as Mr. Nehemiah of the Kuki National Front Military Council Group. And on his spot questioning, we recovered the second round of arms and ammunition, which included assault rifles, 12-bore rifles, radio sets, and other warlike stores. In the end, I would like to express my sincere thanks to the Churachandpur police who were along with us in this continuous operation. I wish to reiterate that we shall continue in our endeavors to provide safety to the local population. Chuchampur ki khulama oiriba dugumlaba dampi village ki chief phaduna pukhar matungda Assam Rifles amadi Manipur police apun kupu mana chathakhiba dugumlaba operation thangjingda phagalakhiba kuju khulai singni miyam ubiriba se kuju khulai sing asigi marakta AK-56 rifle magazine yauna masing ama aduga MA3 MK2 rifle magazine yauba aduga 12mm bore double barrel gun ama aduga 12mm bore single barrel gun ama radio set mari battery radio set mari rounds of 7.62 mm AK-56 contra rounds of 5.56 mm MA3 MK2 rifle gi marfudraga nithoi aduga 12 mm bore cartridges taruk mobile handset MI6A ama Airtel gi sim ama aduga Jio gi sim ama military harness ama haiba tare haiba masing sing ase chathakhiba operation se da phangle aduga phagi none amri tameng longi adugumba border chathakhiba operation da tongan ba khujukhulai kya ama phangkhra matung da ngasigi sina amu khoi thangjing ching chathakhiba operation da phangkiba khujukhulai sing asini hariba khoi sumaina khoi army amri police ki combined team amana chatharak pasu operation sing asina Manipur da khoi ceasefire gi leiriba amri tongan ba insurgency gi dugumba thabak kya asi chathabada yamna kupna scenario haibasi mayek sengna takle Human person Yuhin Aramangol and Promjari by Kitamim Premsan Impact News Infal. Imphal West District Commando Team Lakot Protection Thorang Manung Chanangasi MZ Avenue Hotel Nongin Dharmashala Major Kulam Delhi Motors Nichingba Mafam Singda Tibo Humaki Tabaksa Takray Imphal West District Additional SP Operations Ganasam Sermagimi Yang Makada Nasinung Tilpung Maria Minitara Degi Manga Minute Yankai Manga Fawchatakiba Tibo Humba to the Ponemu Chamatara verification Sataki Madu Masagi Shatak says to the Mu Mapan Fagat Kibagalona Makata Wang Pong Satanaba City Police Station the Pukrehari. Moreda United Kuki Liberation Front UKLF के टाउन कमांडर निहाइबा मिसक अमा सखंगब सिंह नोमे कापतुन हाटलम ले मियार अदुग मायोक्ता हिल ट्राइबल काउंसिल मदे काउंसिल सिग मखादा लेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के आना मोरेदा थौदोक थोप मतमदा गी इकान कानदना हाये नुमिदांग वारम पुंग तरुक फावबा अमदे इम्फाल मोरे लंबी बन कौखरे थौदोक सिंह असि नुमिंग मतुंग पुंग तरानिथोय खर हेलकु मतमदा मोरे वार्ड नंबर 2 गी मिशन वेंग अमदे वार्ड नंबर 8 Ngankai Veng Anigi Marakta Thoki Benihari UKLF ki town commander Nihaiba Laikhidraba Misakadu Chandel District ki Lon Pi Kuno Sugnu Dagi Lalthang Zone Gangte Sai Kuntramari Apokpa Kailam Gangte Nihari Nomena Kalamagi Power Se Fangmaga More Police ki SDPO Binoy Chongtham Commando OC Ibungobi Amadi Atai Police Personnel Singna Mafamudu Changchinduna Yengsin ki Laikhidraba Zone ki Haksang Nomoi Maru Pan ki Mafam Nipan Ledam ki Laikhidraba zone gi masada 9mm pistol ma yawram ki lonera mafam madu dagi makna tongnakpa gari macha scooter and tok amade nomai tongning kaya ma so phang ngam ki asibak chang do post mortem tawnuna bagi damak rims More police station a Imphal gi rims hospital da pukre
Kakwa Norem Lekai Boroi Makung Leba Human Rights Defender Mangsa Tamam Sobita gi Masanu Pida Nomina Kaplo Magi Thong Bujaning the Fongdok Tunasi Kurai Konsum Lekai Community Holda Wakan Mipam Chatakre Wakan Mipamadu Paurabi Nungoi Amadi Kurai Konsum Lekai gi Mada Pai Bisingna Punasindu Chataki Bani Poiro Padam the Tobal Turelgi Kongasi IFCD Department Ningtina Sembi Dabana Poiro Pat Local the Low Lokpangam Dabani Hana Poiro Pat Local Farmers Development Cooperative Society Limited Secretary Kulem Tomcha Singh Fongdorakli Kulem Tomcha na Makatara dun hai IFCD na Poiro Pat Mayai Fauduna Chiliba Lokongasi Sengduk Pidabana Kongnung asi funduna lairi hauzik lokfam sing asida ising ningtina fangdaduna lawmi singna kokta khut haptuna awa batara fawa lenga ga sinanga si fawa hanna yengbit daba busu pienda fongdoraki अखोई हौजिक एग्री डिपार्टमेंट ना पोरोपासी सही खुदिंगी लौ लोक याई यादे खार की दरकार लई हेबसे सही खुदिंगी खंगिबने केंद्र निपान खक्तनी एग्री डिपार्टमेंट सही मो ऑफिस दा फंबई मनुंगदा फार्मर कयाना अखोई केंद्र निपान सिदा करी करम फार्मर हिंगी करम फार्मर न चुमना तौरी हेबसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हौजिक खंगदोक ngam लेयबा अखोई जे 2009 दनी अखोई रिस्टार्ट तौबा सही खुदिंगी हार की फौ मरुगी ngangnabase चुम्मी बरा हेबसे एग्री डिपार्टमेंट खंगबने खंगना सही खुदी हार लौब मतमसिदा पीनीगा लईगा लेतेगा मंत्री ना एमएलए ना हार कयाम जिंगे दे अखोई सिन्ना ना खंगे खंगबनिना अखोई फार्मर जिंगे सबसाना हार More Blog Ration Agent Association being the local MLA Madi DSO da ration transport sindog na rabse pisilambas laibak tibne hena association sina fongdorokli More town na pangthokpa paumising unabam the ration agent mo riba ngamlet na thasi ga khubtang mari the association gi ming season aduna ration gi transport sindo haduna se pisilambas yaning de hana gi agent pu makata na ration transport adumag ohellu hena agent singna taksidakli Agent mayam na tang nipan da meeting form ba matung in na government nominee thang khulu lokip ai ba ma si ekoi na mayam na pam made aduga transporter ani thok pa si ekoi yade yarati ekoi mayam na authorize to ba thang khulu lokip si ma si ekoi agent mayam na pam mane si government da ekoi phung dok bane Ayushman Bharat ki Makhada District Health Society Chandel Nasin Chandel District ki Taraho Laimanai Vuktrol da Health and Wellness Center among the ADC Sandel Executive Member TS Kanlun Hangdok Ray. Tauramad ko Marilyn TS Kanlun Hai Ngasti Hangdok Center as an alam the Masig Miamda Kaktanatana Kulasiga Lona de Kul Sing the Sukana Bakam Pangalagani Langakas in alam the Masig Miamu Masamo Fanabadi Nada Yetana Len Pandam the scheme Kamus Paikalagli Fondoki. Indian Red Cross Society in Imphal West District Branch na sindurangasi Mongsangai gi 109 Battalion CRPF ta Basic First Aid and CPR gi thauram pangthokre 109 Battalion CRPF ki Commandant Binod Kumar with Indian Red Cross Society in Imphal West District Branch ki Chairman Dr. Koijam Arun Kanta, Secretary Oinam Kanta, Vice Chairman K.S. Zadu, First Aid Trainer R.K. Gopalam, the Trainer Dr. Bankim Chandra Thokshomsu thauram du sargyaki. Manipur Muslim Welfare Organization MMW onasin an Western Level Kiamudan Memorial Open Quiz Competition ngasi lubasin sindu kumalampak laiba youth hostel the pangtokre quiz competition sida school college singi mahiro kya nasarug yaki lore na competition sida makong mathang tarab sing manamatum yentoki MMW onasin pangtok Western Level Kiamudan Memorial Open Quiz Competition say Abdul Razak OCI amadi Ryan E World na sponsor tawduna pangtok pani hari How's Sanabiki Pauda, Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society, Kimax Amade, Sadet Sarat Association, Manipur, Anina Manipur Gitongan Tongan Bay School Singda, Nupi Masa Singda, Sadet Sarat Tambibagi Saruka Moina, Nomay Bung the Labor Ananda Singh Academy Nupi, Mairo is Singda Tambi Cray, Lamdamas the Talk Labor Nupigi, Oiba Crime Sing, Asidagi Masanga Tokchana, Nugi Pandam that Lubasina. Lup aniyasina punduna Manipur ki tongan ba mafam kya da takpi tamibu ki thabagasi sathaduna lakhi bani
Anisuba Fanzobum Susil Kumar Singh Memorial Women's Veteran Hockey Tournament ki final match hayeng sanaragan hari mamang thagi taradagi Kumalampak Astrotap pangtok hawrakiba hockey tournament asida nupi ki team ahum na sarugya ki hayeng tilpung ani makai tawum matubna sanagada final match aduda NCMM amadi LYTNM anina lamba taunaragan hana tournament asigi convener na thokpa chiro lamada khangalakli Humpur Suba Interstate Under 14 Boys amadi Under 17 Boys Suburto Mukherjee Football Tournament ki ngasi loisin kray Youth Affairs Sports Department ki miyang makrada sathakiba football tournament si ngasi eu Kumalampak Main Stadium na sanakiba Under 14 Boys ki final match aduda Unique Model Academy Imphal East amasung TG English School Bishnupur ani na sanakiba match adugi apiba matamda team animag na panjal amata chanaba ngamdana match adu draw oibadagi kicks from penalty marks na match asigi akapogi laibak lemna bada Unique Model Academy Imphal East na TG English School Bishnupur panjal mga amari da maitiba piki bagalona tournament asigi winner oiba ngamki ngasi nungtil sana ki Under 17 boys ki final match atu dana match asigi kunmathoi chu minita Springfield School Thawal ki sanaroi N Ajit Kumar match ki kunmathoi chu minita panjala ma chan kharab matung match ki nifu mathoi chu minita Urkul Public School ki sanaroi Kazi Wunsi na chan panjal amaga chanduna match asigi apibu matamda mayok nariba team animang na panjal amamam chanduna match asi draw oibadagi kicks from penalty marks na match asigi akapo gi sang yang na bada Springfield School Thawal na panjal mari lonan Urkul Public School na panjal ahum khak janbadagi Springfield School Thawal na Urkul Public School panjal mga amari da maitiba piram laga tournament asigi winner oiba ngamki Football tournament asig ngasi lotion magi thoram do yas ki director Armstrong Pamay made hanagi international football player P Renedy ani galona na yas department ki masak na bimyo kiana sathakiba football tournament ani asigi winner sing the sel gi manalu palising yang kai galona ba trophy with certificate loina na runners up takra team sing dana sel gi manalu palising kun mga galona ba trophy with certificate sing ado khudol tamki Sathakiba football tournament ani asida Manipur ki tongan ma district sing lakwa football team tarataruk na sarugyaki You are 17, 16, 17-year-old. 17, you should be in the senior team. When I was 19, I played for the national team. So in 2 years, you guys should be in the national team. If you believe, no one will believe if you really work hard, you can get it. So just keep working. I'm sure, you will get it. I'm sure today at 8 o'clock, watch India's match. The way Sunil Setri played, the way Sunil Setri have scored 2 goals in the last match. Sunil Setri is a guy, he was a fat boy when I was captain for Mohan Bagan. He came as a 17-year-old kid. Look at him, he's 35 and he's still the best player in India. Kunsuba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League Tournament ngasidig pangtok bahawkre Imphal West District Football Association gi miyang makha da ngasi lilong sa jing gi sanabung sana ki ba tournament sig han league ta wide view si langthawal na Sikel Chajingbu Panjal ani ma mai thibu piki match sa da mai pa khraba wide view si langthawal gi sanaroi TH Singkhai ngan ba musung L Binoy ani na match sa gi kuna ma di yang kai ma pan sum minister Panjal amam san ki ba galona na mai thi oraba Sikel Chajingi amatangara panjal aduna match asig ni phum doisu mineta ke emergent chan ngam ki football tournament asig ngasi hogdop ki acham thorom da CABN PD minister Karam Syam Thawbal retired CMO Dr. K.H. Radheshyam Rural Engineering Department ki EEL Maipak Regional College ki lecturer N Basanti galonana IWDFA ki Vice President H. Megachandran Sarugyaki Thasik Taramanga Kumalampak Artificial Turf Ground Tournament Sig Makatab League Match Ani Sanaragani. Taruk Sathakadaba Eastern Students Club ki grassroots football program ngasidagi hawkray sahi mga adagi taramanga fawgi manung dalaiba football training program asida puna angang nupa amadi nupi masa humpuhen man saruk yagadawri football training program asi hawdokpu ki thoram ama ngasi nongaibung dalaiba Eastern Students Club ki multi-purpose hall da pangtokray thoram aduda nongaibung Women Development Merapai Association ki president N Veni ESC ki president N Indrajit vice president TA Sarad W Isor Chan L Tarun Kumar amadi advisor ki Dinesh Chow na miyoy kya na sar yaki ESC na
पाइखटलिबा आंगांसिंग ग्रासरूट ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुगा मरी लेना क्लब असि सेक्रेटरी तौरांगबम जोदन हाइकिबदा फुटबॉल मसाना सि मालेम gi होने यामना पामनरब मसाना मा ओइरकली मसाना असिदा लमदम असिदगी ममिंग लेरबा सानरो क्या थोरक्तुना नेशनल अमद इंटरनेशनल इवेंट क्या दा सिंथानिंगा ओरबा परफॉर्मेंस क्या उत्पंगम क्रे ESC na अखनब मियंग अमगलोइना मक क्लब असना कोरमा मफम सिंग लेबा आंगांग सिंगबु फुटबॉल मसाना दा अखनब ट्रेनिंग पीदुरा आंगांग सिंगबु मसाना असि गिदा खुमांग सौक्शननब होनबने ट्रेनिंग प्रोग्राम असि मखाताना क्लब असि मियंग मखादा पांगथोकनब थौरांग सु लई हैना सेक्रेटरी असना फोंदोरकी ट्रेनिंग प्रोग्राम असि कोर्स ओगदर मणिपुर के सगनारब फुटबॉलर W Tombana Haikibada football masana se grassroots level the Hona Takpi Tambiba Changi national number international event Kada represent Taukiba Maki Weba experience singado Pigli Angang Sinda Karadang Orebs Kangan about Honabana Mahaki Pandam Fongdoroki Nasiki Toramadi Saruka Moina training program Saruk Yaga Bangang Sinda Sana Konabaki Polam Sing Yantoki हौगलेब नार आंगांसिंग ग्रासरूट तगी होगा खोइना फुटबॉल सिगी प्रोग्राम अंका खोइना तौजबनी इंखलेब सानोय सिंबु मतिक चाबा सानोय मा ओइनबगी दमकता तौजबनी संडे न हॉलिडे नुमिदा तौजगदमनी लोना हुजिबावता आंगांसे हुंबु मुक्की मथकता इनरोल तौरे हाइजबा तारे हुजि मतमसिदे ग्रासरूट तगी सेमद्रगदि प्लेयर से हुजि यादरे चावरगा साना या पोंते नत्रा हुजि मतमसिदे आंगांसिंसे अइना खर हाइजबा हाइजबा सानाजरबा हानगी मफांदा क्या सानाजबसिंदो अदुगी खितंग हाइजबसिंदो अदुने अइना आंगांसिंदा ताक्सगे तौजरसि खितंग तौरसे मोइना हाइग्रगदि मोइसु लाइदना बोंदा मोइदे बोन सानानिंगमनिना बोंदगी माहिदो मोइसु साजनबाना मोइगे मतेंगदो आई पामे Matanga sa bulletin na si tension sa drinking mga na headlines amo na PJD. Overdraft ta kibag white paper putok na miyam na kangan ngada bani na MPC si President Gai Kangam na BJP na luching malengat demand ta Ukraine. Thao lay na thong loli oil pump sing na kan mamiyang chang lagani thao piram da pump sing license kat lagani hana CFNPD Minister Karam Sam na chechinwa thamnakli Mahiro sing na kwadig matong tari ba si skill hay bani degree pai ba khaknat ni hana Governor PB Acharya na kung okray Amasung more the United Cookie Liberation Front ki town commander naman nungin kapto na hatan le niyara sige may tahay nung minang walang pung tarong pawo ipal more lambi ban ka ukray